lakin yang bini pada terolaki si genteng sesogi, senasa petegi, seale pada cuma bi Allah palai beri puco dua pada remah gimana kadang pada yang bini retin lakin bak coba pada tak ada pada yang bini bak coba lakin genteng pada tak ada pada kadang pada bak coba nyaman sip nasiben thank you kita ditinggal pi de badan lasok koren pi tak usah ajeling kalake noreng kita usah ajeling ring laki lain polan kadang cing tak kuat pas selingkuh badat ada saya ngak pi jak sampai selingkuh pi tu sarah aja pi saya kok ngocak di badan di mana-mana tempat paling bengaling bini kalaken bani sampai soan luar ya termasuk apa soan tu sarah aja kia paling bengal bani senondung bani sengoceng ya termasuk bengal kia keng sepaling bengal apabila selingkuh sabab mau ditemu bi lakin segoni peton natin peton tak peton panas tak panas na'udzubillah saya ngak pi jak selingkuh pi kula ngocak pi daripada selingkuh sekejap montemon azina sekejap montemon azina kelanon pi saporan gelu pi saporan gelu tegi angok ngocak pi kalaken rang terangan ngocak ada remah mas apa le kok setian di perempekan mas apa le beda apa le tak langkong cek tak kerjat mas apa le mas sengkok telak mas kakek bingkok ipabidi na pole seratin mas engkok seminta koreng kok telak beda apa le andin kakek korang raja mas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salawatullah atas ajunan Kusleh Nabi saja muljaan Kaula asyakar dek pangiran Andi Nabi kati ajunan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Ika dintoh badah kompolan Sapelaan sataretanan Nyupre rahmat dari pangeran Bensyafaat dari ajunan La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Agama Islam agama kami Nabi Muhammad Nabi kami Kitab Al-Quran pedoman kami Orang Islam saudara kami La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah Tiada sembahan selain Allah Nabi Muhammad hamba Allah La ilaha illallah La illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah Maha Situng Gusti Allah Maha Qabasa Gusti Allah Maha Belas Gusti Allah Maha Nyapora La ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhana man dzikruhu izzun lidakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman. Alhamdulillahi ala ni'am. Wassalatu wassalamu ala wajhil hasan Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal mu'azzamin, sadajah para ulama, para kiai, para sepo, para tokoh, para guru ngaji. Abdina saporanah tak bisa nyebut asmanah satu persatu, namun tak ngurangi rasa hormat, rasa ta'zim dari abdinah da ajunan setajah. Ta'ziman wa takrima. Tak katingkelan sateja para asatid wal ustadat kong langkong sehadir ika di majelis abdina menyampaikan akramtukum bitahiyatin tayyibah. Tak katingkelan jam'iyah salawat, jam'iyah hadrah saya pimpin oleh akhina fillah al-Ustaz Arif. Saya abdina menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadal majlis. Akramtukum bi tahiyyatin tayyibah. Ma'as salamah ila liqa fi amanillah wa fi hifdillah. Tak katinggalan sahibul hajah, sahibus surur, Bapak Udi sekeluarga, al-mujahid fi sabilillah, si abdina amul ja'aki. Tak katinggalan sateja panitia pengajian, tim sukses, tim pelaksana, kong langkong pembina sateja, si abdina amul ja'aki. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI, kong langkong, kepala desa Pelakpak beserta staf-stafnya sedang kalau hormati. Tak katinggalan ajunan seteja, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan kaulah yakin seteja sehadir eka leburi Allah imul ja'aki Allah cukenan dan kaulah amul ja'aki. Pertama-tama tiada kata yang pantas dilontarkan di sini majlis kecuali ucapan tahmid tasyakur amuci ngalem asa kelangkong da ajunan Allah azza wa jalla. Kalaban arang sarang maus kalimat alhamdulillah. Dan kula sarang ajunan cek sang ada banyak kaparingan nikmat. Cek saking ibitong tak bisa ibitong mendorin banyak nikmat. Keng sayang dan kula sarang ajunan sering tak merasa, sering tak syukur. Iki tak iki. Anapa mak sering tak merasa, sering tak syukur? Polan si banyak nikmat nih kata aropa pese.
Jak saking arep pese baru komuk syukur alhamdulillah iku. Iki padahal nikmat pese nika kene. Coba nikmat pese penting aki bi bersehat kalah pese. Kalah tak kalah. Maki banyak pesen amalia dan mun linggulingan atas lencak. Kerokun aing sasendok si masuk. Tina makin tandi korban sehat. Iki tegi. Kan ipun jingaki kabar sehat lakala pese. Nikmat pese lakala. Apa boleh ipun jingaki bi nikmat odi. Bu. Make peset atriliunan mun mate. Ada tak bisa guna akilah. Tina pokok ki odi make lalas melas nik sekoni. Iki tegi. Mantar lanceng omor kapi yang kita tikala lah pese apa boleh penting akibat nikmat mata bukan mata jantar ke kopeng jantar ke colok ke nikmat mata setong lakala pesen makai pesen amaliyatan montandi mata mata nomor congkek bi dokter dua ada kekean kabar ke timur iki tengki aneka. Ada seharian kekean ada orang sekali minta tolong lah tak ada nyari kunci tepak ke teman cowok ngale kicing ngale agak boleh tepak ke kalah ada musibah hari kenikmat mata lah kalah bubuh jaanon lambak berderiwayat kitab aneka polan orang banyak ibadan kipas mator punten Gusti tengkula panikah karena ibadah dan kula polan seibadan super nanti tak bisa kaki jiria masuk surga binikmati birahmati kala bentang rahmat engkit betretan polan seibadan super sangku olen ibadah kula sedang ajunan selamat pagi nikah birahmatillah engkit lagi ibadah kula bang sampean makai nyongsang nyonglet jambu sekali seumur hidup iporop etempeng ben rahmat alias mata nikmat alias mata ternyata kibreuan mata setong nikah sampean ibadah 100 tahun nyongsang nyong letak bambu nikah ampun rahmat nikmat dari Allah tapi cek etempeng ben nikmat mata setong kibreuan nikmat mata panika teti kula ben sampean iba apa masuk surga pagi selamat benikeng olen ibadah hakikat keng rahmatillah rahmat Allah kanisarna Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sholli Muhammad panapa boleh ki nikmat pese pahipun jingakin ben nikmat Islam iman tak jepok mak paling muljan nikmat paling agungan nikmat engki panika nikmat Islam ben iman sebedah edada kula ban sampeyan nikah alhamdulillah make banyak pesen mon kaper pesen triliunan jutaan triliun tapi orang kaper naudzubillah mak tina make tandi pese kor cekak Islam ben iman iki engki mak nikah Islam ben iman nikah modal mak bu kagoy salamat ng alam abadi paki kotong iba Islam dan iman amin Allahumma kalanon mon mate kaper make tunya sokin eka tibiin tapi maten mate kaper calaka paki ki sejeng lanceng ay neraka ada ongken ke swarga pasanta sa erabain beli sapen make 1 juta baca hataman Quran make 700 juta kere maki ka orang se mate kaper tak kira depak tapi kormaten iba Islam beriman sanajan bajingan sedekain 1.000 rupiah depa amin Allahumma sedekain nasi sapereng depa amin Allahumma keng mon maten mate kaper pasanta nak potong sing holen baca hataman Quran make 7 juta beli sapen make 100 juta tak kira depa na'udzubillah terjadi orang husnul khatimah kapi alhamdulillah kula serang ajunan eki ekasokanin bi Allah bisa pangki selera
bertatap muka silaturahim ika dinto majlis mubarak semuljah along polong bi orang sejamuljah acara semuljah areh semuljah bulan semuljah insyaallah tetireng mulja amin Allahumma kis mulja kapi orang yang hadir jamulja kengkus bagus sebab mentak bagus tak kira hadir ke pengajian nih tako arapah tako senjata makan tuan iki tako debun mak kae mereka bentibi iki tadi jelas hadir ke pengajian nih kengkus bagus kapi orang yang terus selamat pun orang yang selamat kapi amin Allahumma iki hadir reng mulja makin hari Jumat mulja makin bulan Syawal mulja apolong pada muljan mungkin keng setong tante cek kula sareng ajunan bakal dadi mulja amin Allahumma ban manter tak cukup along polong ika dinto tretan manter ki along polong apa ki iswarkan Allah Allahumma shalli Muhammad banten kula saat mangken sareng ajunan along polong tepan berse tepan pote maksane ka kiai ki puru ngalakonin pas Ramadan sebulan tarawih sebulan teti mangken kuluban sampean sama dengan bayi baru dilahirkan tepan pote tepan berse tapi kor apa seki puru bulan Ramadan mentah basah beni pote mangken belket ngidingket iki tapi kor apa samangken berse tepan soceh cek cekeng mate mangken swarga manter ki lanceng umur Allah salam Muhammad badai pelakpak orang setak pas Ramadan pacucur tekatong setong badat ada gak remaja pun encan laken banyak can binin sobu pas sekem masih cucur ya badat ada nah jadi ya tak pada badat ada tole pak aja bapak pecucur dak nama badan badat ada noro aki kia kabinin sabong itu manter sobunga amin Allahumma yang sompama pada seta pasah tuli nangis ka Allah tuli serain ki sabab mun tak pasah ni ka ancam na neraka bagi sabab pas Ramadan ni ka rukun Islam wajib apa boleh libalian tak pasah saare tak pasah cepon Gusti Rasul menderin raja tusan make serang setahun tak ngepoin sesaare serain pasah boleh setahun tak ngepoin menderin raja tusan neng tak pasah apa boleh libalian pelanteng kadang senakal reng bini mak akan rojak PM apa ten emera dan kadang ini dalam pote dosa apa senyong nyaman nanti alasan mak akan gedang buk cek nyaman nah apten tak nih kebajeng dateng bulan nah iki kadang nakal dalam pote kadang benih merah iki keng dup ahe cong ayalah torot pasrah ka Allah iki lawan salam Muhammad taretan kaum muslimin muslimat alhamdulillah kula bangga punga satu tanda cek lamun Islam ka intune maju kuat napa tanten ni kesehadir banyak lebur kapi ke pengajian alhamdulillah napa boleh reng Islam taretan ki lebur ke pengajian hatta pate lembe akateng ka ulama masuk swarga bagi bu tiba de pate masuk swarga bada keng beni paten cene Mekah senua paten serak yae lambok cerita nikah sebelum Kanjeng Nabi paten ashabul kahfi ki anikah beda ashabul kahfi beda ashabul ukhdud deka ashabul kahfi nikah ulama sekitar kapetok beda pate setong cinta lebur nerok buntek melolo le nikah cing dapak kasemana Kanjeng Nabi pate nikah jepon masuk swarga nyaman kitmir
nyaman kitmir masuk surga pagi asbab cinta dak ulama kitretan napa boleh panjenengan orang Islam lebur ke pengajian kompak bersatu li'ila'i kalimatillah insyaallah pagi oleh panggilan istimewa ya junan Allah amin Allahumma pagi bani kebo teh bodo panggilan istimewa pagi saya rasa panggil coba kedinga kita bun Allah neng hadis qudsi Allah pagi makon malaikat ika imah neng arah mahsyar pagi ada panggilan istimewa ainal mutahabbuna bi jalali ika tabun Allah edimma orang itunya patang lebur negaki tang agama serah patang lebur negaki agama insyaallah kula ban sampean amin Allahumma saya hadir saya ngaji saya morok saya ngatep terop saya atana saya ngocak pelapa saya maco cuko pada kapi al mutahabbuna patang lebur dalam negaki agaman Allah alhamdulillah panggil bi Allah pagi ainal mutahabbuna bi jalali edimma orang itunya saya patang nak lebur negaki tang agama al-yawma tahta dhilli setiap bisengko esabah ebabantang ong naong yauma la dhilla illa dhilli setiap tada ong naong kecuali tang ong naong setiap pagi ya ramahsyar ada ong naong kecuali ong naong Allah ada ki melamar kiamat depak kak ramahsyar nak tada romani ki kak bungkaan tada gunung tada ki tasik tada bah kalau kun lapangan lebar nikah saya nyamin lapangan mahsyar bumi benih bumi ingat nikah ingat apa ingat bisa ingat timpe ke pas are panik ya tas benih pagi ipa mabe kula mangki keterang naik kitab semak kecetak pada ben semaan pada ben lanceng bulu kece gua berarti nalket kecetak nikah are panik pagi pas semak kamu resah ipanal kercetak ki itambahin 10 kali kepanasan pahinga apa panas jauh setia yang India lah atau wat kapi apa mangken bu Pakistan men India rebeng bu alam bu mata ko cara rebeng cek embong aspal karo ngalkal kapi mobil ajalan embong ratu letu mak benama ayak piak kapi mundurin panas alam aspal nih kemak sepeda ajalan embong nih kemak tecelet mak ke aspal ngalkal banyak paten mak India Pakistan mundurin panas alam bingung ngepi mak sampai tulu bang mak cek sekengnya sabak seminan nggak nikah tulu bang rebeng mak ngokos mundurin panas alam mangke pagi pahe panalkan kecetak itambahin 10 kali kepanasan monta oleh naung Allah mak ngalkal otak ngelotok pagi mak manter salah mendekapi engki tretan benih sendiwara nih kamak engki cek sak masa nih lemate masa tayo masa bongku aja nih kabar dari Allah kabar dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alapo lama tapi kor sampean lebur negaki agama mau pada pengajian nolongin nata korseh nolongin atana nolongin maco cuko mon parlo nyombang jajan nyombang beras abu oleh pagi ong naung Allah kenapa ong naung Allah panika terop benih baju benih kabungkaan benih napa lapas nyaman seger celep nyaman nikah saya oleh ong naung Allah monta oleh ong naung Allah lebih reng kaper orang mujrim sejarah tusah ngalkal otak di atas ngelotok pagi naudzubillah ja'anu neng kaper paha cereng minta tuli masuk ke neraka Allah kuli pekak kama Gusti tore kuli mau nipa masuk neraka tuli pa masuk neng kaper kepuru singal dia di mahsyar ngaracing masuk ke neraka sengku lebih nyaman ya saraan boleh naudzubillah buru kak kama pagi tare cek mahsyar nih kama aceling katemor jahannam anganga jahannam nih kabode colon mak ada rek epeng kiri mahsyar ya
aciling kabara kada jakala jahannam anganga aderek mahsyar kenapa jahannam ni kama orang ini arah mahsyar lapangan ni kama yompa mak di jahannam loncan keng ecek kedin bi malaikat mak berapa malaikat semak senalein ka jahannam ni ka berapa malaikat senyek kedin kanar ka jahannam ni ka aloncatan yang gitu orang le arah mahsyar le yompa bi jahannam kirin jahannam acil lagi orang sejaratu jerajatu sama aderek jahannam mak budak kak kama baki cara mahsyar ke ikeliling neraka yaumala tahina manas ada paburuan baki ki buru tak kok masuk neraka buru gak kama cek pengkira jurang pengkira mahsyar ke jurang neraka jahannam aderek na'udzubillah min dzalik tersalam ada tangki iya kek meritunya banyak paburuan ipedak polisi imakasan buru kamaceng langak lengan polisi ipedak polisi Majeng buru ke Jakarta laposang polisi senyaria ipedak polisi Jakarta buru dak Kalimantan Barat laposang polisi senyaria ki banyak kek paburuan mon alam dunia tapi mon pagi buru agak kama minta tolong ke siapa na'udzubillah jadi tore kula sareng ajunan pale buru nyari ilmu pale buru ngaji lama-lama beda muslimatan noro ikan jeba deki noro siapa sih noro muslimatan pengajian rutin laki bini dalam mah mati abila bayi jamin mati syahid suarga iya kek kuliah du malam nangis sen haul kek edimah ki tampelengan lomair kadojo semate ki ngode ustad tepan itu gas mate itu gasan Allah suarga mak mate syahid apa ten mate syahid jamin suarga mate syahid beni syahid mate bada syahid mate belum tentu mate syahid aro nyaman syahid mate mon mati tepan morok mati tepan ngaji mati abila baik jamin suarga tero tak tero Masya Allah mayuk membeda pengajian noro ban sambil wajib nyari ilmu riyah hebat ilmu riyah sampai malam mangken are mangken nih mak siapa paling raja oleh kenceran Pak Odi sekeluarga materi bi Allah kula seneku mek sacara menika kalah ka Pak Odi kemala Pak Udi roh. Sampean Pak Udi je raja oleh kenceran man terima bi Allah. Engki tretan. Anapa macam raja oleh kenceran mak je rajaan Pak Udi? Ica Pak Udi sing ngonceng, sing keluar pese, tenaga, pikiran, harta Pak Udi. Sampean montro kenceran paling raja yang ngonceng. Cak kerokun hadir. Kenco manika, dek remah. Kenceran tak badeng tapi banyak yang tak semangat iki tengki cak anu berdesiaran sebiker orang riah malarat senyantra tak langkong masyarakat kampung napa kan je lon makam kampung makam bola banyak kopurun dina oh ingki bah beda siaran mak isabi kerelangker masjid reng kampung makam sampean deki malam hadir kapi ke masjid salat tahajud bersama-sama doa pakhosok deki bersama-sama bah ngocak reng kampung makam apa ustad loh ngecek ramin jika deki ada pak tengah malam dak budi kol 12 mak kau tuh dateng kentok maltor pas coba kalau malam siaran kampung palakpak kapi ketatang kelebele tak langkong laku kol belu pakon entar kon pak apel kangkuy ngunain beres boh tak sampai kol belu kol 6 lek yangain sepedan dak mapuk entar kon pak apel ada ki kol petok lah griung ngapi arapa polan beras ajurugut padeng
Kimak mon kenceran tak padang mak akan liyak kapi keng eluk kelu ke tunggu tanggal main ke maksudnya kak kiai eluk kelu ke tak kira sampai ke akhirat ke tak kira sampai masuk ke kuburan ke debun Allah gentas lencak lah padang ke ibi deh ke tak lencak de remah ku laku mon la betes ngeraceng tabu kepak colok angangah sekejap aki pah nguncu jadi kuluan sampean calon nguncu jak bong sombong iki bakal angangah itah lencak ku laku bila siapa dengar kiai sebelum ngajaknya beh koto enbi malaikat nah mondeng salamat kerja seneng koto na malaikat alla takhafu wa la tahzanu hereng laki rembini cekok takok kakek cek sasosa kakek salamat le burut aja seneng mantar tepak aku leban sampean pas bila nyaba itu abu bi malaikat depak kegerungan padeng teti berarti kita masuk ke kuburan lapadeng apan hasil lakoh teti mun lakon bagus sampai mati padeng apa kesimpulan apa padeng swarga mondeng selamat ngecer nang swargan pagi kayak mun tak selamat padeng neraka kabun Allah nih kakek ja'anon bi ulama bi Allah itu buaki wa antum hina idzin tanzurun tibin manusia bila nyaban dapat kagerungan tibin ngatela manusia bahitap seren bi ulama mufassir ai hina balagatir ruhul hulkumah tanzurun bila nyabah dapat kagerungan ngatela tibin manusia apa saya katela imun lakon bagus sampai mati padeng swarga ngecer nang swarga kemon lakon coba sampai mati padeng neraka masa kiai cek sama masalah dentos mayu tak kira burung iki masa tak percaya cek lah debun Allah percaya tak percaya apa pun tak percaya usah baca syahadat cek lah apa Allah sadebun ya ingke carun kula di balian makin mayit misem apa polan ngatela swarga bunga mak make badan kiamat so sake cabut nyabuh tapi beda senopo nama napa ngatela swarga tak mau pakat so bunga teritan seneng luar biasa teritan Allah mantar tepaka kula ban sampean kapi ingki mak sampai mayit kadang misem mak mayit misem nika alamatus sa'adah mak datang rasa selamat mantar misem kapi mata kompak mantar misem kapi tore lah semesem Allah engki ma umpama kiai bade mayi cilen ngol pamatan mandelek dak ramah kiai lah cepah talge celaka iki pahirasen coba sampean bukan mayit bulan lo kana apa aduh engkok ngatela matan mandelek cilen ngonyol celaka tayo tak manglo cek ring tujuan ngerap lambe lah cek dak iya cek kalau keng tatenger nih kan oke cuma alamah tatenger sak biasaan bila mesam tatenger yang salah mun mandelek tatenger yang celaka belum tentu cek kalau kun tatenger cek anu memberi mayit mandelek cilan ngolpa cek patal ke celaka cek pada mengade iki thank you cengkang keng tetenger mak menjadi seneng ngatela swarga mesem mak Allah lebur tengki teritan ayuhal mukminun ken etas lencak lah padang apa boleh pahek yosong ka kuburan la ilaha illallah la ilaha illallah yosong teh yosong pola dinak lain mun radine gentong roman pola iman pola an radin cor konyoran pas mati iman sik bendem pahek gentong roman bade naudzubillah pah ning dereng kafir mak bede i Bali mak tak oneng agama apa cepon Kristen apa senika i Bali bila mate mak pahe sabe i makame panyander bede ini gincuin mak parat dini ngak mantan aduh takon ta yo
Mumpah ketemu tengah malam ngopus paburun ngara. Engki mak berempat hari seni kepada wakton kia. Jing lalai berempat hari mak pahe kala boleh. Ki pahe bedin peteh. Ki pahe ki bajalan japon aleng-leng pahe dibudi ni pendem kia. Nyaman lah agama kafir mak. Na'udzubillah. Ni keteritan. Dak ramah malek ya song ka makam. La ilaha illallah. Cepon Kanjeng Nabi hadis. Mayit idem katel ni kang ngucak mak. Keng lain ucan saya selamat ben saya tak selamat. Kabel lagi. Ha. Mun mayit selamat bila ya song ka makam kerja lebur suaran mak. Hakikat ngucak mak. Cek cuma saya tak ngiding jin bi manusia. Un aja manuk wan hewan ngiding kapi mak. Pakawa ocan mak ilum katel mun dai selamat ajiluni wa qaddimuni apa cak maturan isi jelas mun mayit teng matura mus sejelas cak matura apa arten kencangan tulian ka ada mun deng selamat kapuru sida baka makam arapa cepon ulama dari katel gelek beni pedeng makam seekale pedeng alam berzakhiyah seterak seperna seraom senterongan dari swarga jaminan dari swarga inuman dari swarga om dari swarga rak dari swarga kepuru sede pama sajan semak ke makam bunga tampan le buru tengki mak manter tepak kakula ben sampean ajiluni kencangan tulian mendeng selamat mun tak selamat iyo song ke makam lain monyin la ilaha illallah acereng ilmu katel aina tadhabun engkau sang hakim dak makado kakek jalan yang bisa engkau ibu ngada emah arapa mak cereng mak tako cepon ulama dari katel gelek beni pedeng makam seekale pedeng apa pedeng alam berzakhiyah sepeteng celemot dan poron poton buacang sajan semak ke makam kiamat sotako masa kiai tunggu tanggal mainnya yang mancer selamat dekat mak tak mau pakan mak siapa sabela acereng ilmu katel aina tadhabun engkau akibat mah yang cuma sengiding tak hitotop ya Allah ki sengosong tak bangiding ya Allah hitotop dumelang pahe bangiding aja tak pahyon talaki katela buru kapi sebadan viral depak mandeman taring pahtong kela film wala pasari eki ada etotop ya Allah nyatan acereng ilmu katel sajan semak ke makam sajan takok ingki teretan tadi tore kulo sareng ajunan pampang ki odi usaha selamat amin Allahumma insyaallah saya hadir paneka selamat kapi me bangki kiai tetenger selamat lah badala kabala panapa tetenger selamat ini kesampian juk tojuk ngaji majlis taklim ini ke alamatus sa'adah tetenger selamat orang lebur ngaji tetenger selamat kanjeng Nabi sadebu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah siapa orang lebur ngaji lebur nyari ilmu agama mondok ki asal madrasah norak muslimatan norak pengajian rutin lebur ke pengajian ipak gempang pagi bi Allah masuk surga engki ma tetitore akateng ka ilmu teretan ingkin apa boleh ilmu ni kama termasuk benteng pertahanan agama tak manglomul jema pengajian madrasah pondok tak manglo cek muljan mak anapa sebab benteng pertahanan agama mun tada pengajian madrasah pondok Arab Islam ke depan maju mak minta ancor mak core mak kengain mak si sejarah lamba Indonesia ni kama ekuasain belum mak rengkape berapa tahun nabi deh ini 300 berapa langkep 350 tahun tinggi belum tersekuasa di nak rengkape berapa 350 tahun
Kayak ngadak ben wali songo ya mek kaben tama ngadan wali songo tangi wali songo kamangken mak sekitar 650 tahun. Jadi ngadaan wali songo tangi mumpah ngadaan belang temak tak kira pada Islam Indonesia nih kan. Islam lah kuat ampun mak lah aramu belang tersi masuk. Keng anapa ekuasen 300 tahun Islam aki tep jawab nah oleh berokan mak ke langker ben mak ke pondok apa ben mak ke masjid sebab ambo ada madrasah ada pondok mak ke bodoh jauh lambo paling sebagai pondok Sidogiri Madura lambo paling ada Parajen engki paling kona ada pondok mak keng oleh berokan mak ke langker ben mak ke masjid mak ke penguasaan presiden reng kaper mak ke langker pakun morok lepalepen pakun morok safina sulam mak ke masjid pada kia sehingga Islam tetap terus setia berarti tetap Islam ria oleh berokan kiai semorok alhamdulillah pementada mak ke langker mak ke pondok letus mak cak ulama kiai banyak paten di bulan temak krisis lambak mak ulama sedang pedang banyak paten mak ulama sekarismatik mak banyak paten laib kiai lambak mak laib ulama kencem mak untung mak ngelangker ki pakun mak ke masjid morok lepalepen morok Quran morok safina sulam sehingga Islam tetap engki bit abi cing lebaran ada isajan jaya Islam sajan maju kan tos mangken alhamdulillah Allahumma shalli Muhammad Allah nikah kembali ke segala tengki kentas lencak lapadeng kan yosong lapadeng apa boleh pakai ledaki ke dalam lobeng apa boleh pagi mari kiamat alam akhirat nih kadang mereka tore kula ngajak pong ki berdiri karen umur pong ki odi tore jaga dua panapan sedua nomor setong hablum minallah hubungan ke Allah pak bagus pak khosok pak ikhlas pak istiqomah terutama pejang lemak waktu sabab pejang ni karaton ibadah as-salatu ummul ibadat japan kanjeng Nabi salat lemak waktu raton ibadah bila ratoh ikening rakyat kempang arten dak ramah bila orang apa yang ibadah selain kempang elakonin berokan apa yang lebur haji lebur umroh berokan pejang lebur apasah lebur azakat berokan apa yang lebur adiker berokan pejang lebur maca Quran berokan apa yang lebur ka pengajian lebur ka ulama alhamdulillah hati ini karaton ini kelakonin ki make repot inga apa sibuk inga apa payang pakun keng kadang pahinteng beda mantan tatang ke tukang tahanan lah tak bejeng beda tade beda mantan nek kene tatang ke sino lengin ngocak pala tak bejeng toman kula negor nih ki beda pala kulan di kebay tukang tahanan di dapur makin mau rip tak erding pakun nang lim dapur tak bejeng yen trending kok lambong kok kijeng lanjeng ba sampean ba tak bejeng ba aduh mak ke tak langkong cak penikak pelo buru kaburi mak ke ba ambu apa jeng tak langkong timin apa jeng ada ki cak penikak kulit samper najis hadah lakon neng nakal obere na'udzubillah sekecek tak bejeng cen dengan na'udzubillah min dalik sehingga mate kaper sehingga paling bahaya ngibasuul khotimah ini makna apa orang yang tak bejeng jadi tak bejeng rekobeter mate kaper mak na'udzubillah min dalik tore make sibuk yang apa sahabat keluingi apa oleh kerokun beda mantan oleh yang tatangke make patunyan sampean saalam bareng pelak pakso tunyan saalam tapi tebun kanjeng Nabi make tunnya saalam ki muljeun pejeng 2 rakaat salat sunat sebelum salat subuh apa boleh 5 waktu rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha apa artinya pejeng 2 rakaat fajar encan sebagian ulama pejeng sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih fokus ban alam dunia ban seesen fokusan bi dunia saalam
apa boleh pejang sepun apa boleh lima waktu kalau kuntunyan satolen satalon sakotak dengan tenggang lengal tok duhur biasar beda tade kalau kun di tuku ni kene anak jual tekelet teken lah tak apa je innalillah kalau kau jual pentol ke budak ketemu titut lengal tok duhur biasar innalillah kalau kun ngecek rojak beng kiri jalan lah tak apa je make bahan dia dunya saalam teh muljan bejeng teh sabak kelu kalakonna sabak kelu kareponna bejeng jala pola cek nyaman sekejap tak bejeng kadang ngereng hajian ke Mekasan bu ngerebung pangiri kah bi kepabede ngerasa polo inovan petolekor apansa sebitek agriyung jemaan berempat semangkat beda petok ngerak njok hadran kok jalan atau laal badaru alaina cing dempen demin ada siapa jangan pakai setong cing tenyaki demadul ngormat tamu ya Allah kok cek nyaman itu kan nen bi Allah jalla pola kita lam ya pok rencana kena pontuk tak pok ing kima pelan sengireng jemaah haji sangkula bagusan ya bagus kira jemaah haji ini ngormat tamu ya Allah cuma pejang saya tinggal jadi ya ke salah pola ke bentu nih bi Allah ke tadi mayu repot ingat apa bayi sabak apa jang mentak apa jang tak kira oleh syafaat bagi engkau sering mator pakai tusan jeraja bajingan tengih kor oleh syafaat bagi selamat amin Allahumma mentol dia syafaat sekuat napa pola amolot paraja pasanta molot beli sapen pakai betok oncok mak kain papol tanin Nabi Roman kemun tuan lu mantap bejeng celo celo apa artinya celo malarat tak kira oleh syafaat pelan samu lot cek raja mah asenggek arasan di swarga tarimu sarken macam di nuwa ya eki gampang ngempuaki gawat engki pula kamak ya molot keng terwalem eki engki sekuat ke untuk mendapat syafaat ke salat ja'alun kanjeng Nabi adabu tarikus salah la syafaat lahu yaumal qiyamah reng tak bajang tak bakal oleh bagian syafaat bagi hari kiamat karya angar tak karya angar dadi mayu bajeng make bajingan kora bajeng insyaallah isare bi kanjeng Nabi pagi etolo engki mak make bajingan tenge mak kor ke ngabajang tolong insyaallah isare bi kanjeng Nabi pagi napa boleh salah abajang pasti lebur matakah hajat orang ingat sampean hadir kak kantor matakah hajat Pak Odi sabab mau Pak Odi ini kama andi acara ingat nih ke pas ada saya hadir pakai setong minta nangis Pak Odi sesak tak kira nyaman ngakan mun sebulan kacau apa terop karya dep karya sak masak karya ngocek pelapa karya belencoh karya nyewa sound system karya nyewa syutingan ternyata pakai setong pada saya hadir todus nangis tak nangis kecewa tak kecewa luar biasa seperti hadir panjenengan luar biasa muljen hebat sampai kanjeng Nabi ada mak mangkodo hajat akhihi hajatan kuntu wakifan inda mizanihi Arya siapa orang yang metekah hajat teretanah bila teretanah di kebayan teren mak letekah hajat pokok metekah hajat orang banyak contoh apa bayi pokok metekah hajat orang ring lain ini metekah hajat apa debun kanjeng Nabi kuntu wakifan inda mizanihi orang yang metekah hajat jadi ku laku bingkok yamba nang akhirat ini masa yamba esetin tempengan amal entok ku nabi engkau jeng mancing setin bila amala orang jadi tempang engkau mancing setin pendem nabi engkau mungkira selamat orang jadi tak usah tolong bingkok mungkira lalu aja tak selamat syafa'tu fihi entolong nabi engkau opo berarti metekah hajat orang lain eka waris oleh syafaat amin Allahumma Allahumma shalli Muhammad kita memberi parlo tentang kehadir hadir kecuali nang ke orkes iya tina make tak hadir torot engkau ibu engkau dah iya make alumni make murid madrasah alake abini nang ke orkes kelanon peler engkau tak hadir mak budeler peler make kok ya arten benerin tak hadir kula mak
Lama kula semangken tepan bunga mak. Anapa? Epeng kira Roma. Lak tanian. Lak paker. Pokok di budina pontuk mak. Ki nang ke orkes bulan mangken nikah. Nikah sekitar tanggal 23. Bulan Sabel nikah. Nang ke orkes mak. Lamari mancur ampun mak. Apa mana ke orkes? Icaren tuan duman tak odi matur mak tak ngiding berita apa. Beresor bejo. Engki mak. Cing latoran ka matura malaki na anak pah na ke orkes. Tak tahu cek reng matura lamare pupuk bingko. Ha, lamare pupuk melalui pengajian. Kikir kapi bela tetangga. Cek terus sakile. Jeling kuli dejen no. Kaki melak matan gereng ya dek. Kalau kun melak matan tak ngadela. Ara apa? Ara ya di dejen ponduk madrasah kiai. Lah, cek terus sakile. Kempulin mak. Ha, dere mak gagal mangkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pelak-pak bedor kesi kana. Walaking tako pula. Bada tada. Alhamdulillah, menter tada terus kiamat. Amin Allahumma. Hebat matur ya. Make beda artis nyaman suaran orang genteng tak baju. Apa? Siapa? Arwe sebenarnya persapa nyaman dong? Iwan ya. Irwan gitu. Kita baju coba daerah lain pak beda artis yang arok kejar rakep ini nak tekan reken bioreng lah iya gua thank salah apa kadang pese buat kolbot cek rajut waduh encan pakai sawi tu saraja gua apa mata tu saraja cek kadang dek mulen pah banyak dengan zina mak sabab mun orkes mak tak kira sekoni sehadir mak griung mak sepeda di badak di lauk di temor di dajah dateng bu merah celana sepit dateng matan merah dateng ada seker-ker dateng kapi engke kobater dek mulai nazina pah nyembi cewek kapi ceng gunceng kobater dek mulai nazina bila azina kalemah tuan rumah oleh tusan azina kalemah puasa zina kampah tuan rumah kobater benih kobater oleh tusan azina kampah siapa saya tebu make sawi almarhum tang kakak bawa sepuan kenal sampean kenal sampean engki naudzubillah salah ongkos cek larang wow tahu kok ongkos berapa paling larang 95 juta wow bada belum polo juta belum polo lemak petong polo nih kenin 55 juta wow mangkang kok apa ngajian aleng-leng ke budak ke timur tak tahu mana oleh 5 juta tak tahu man, tak tahu satu jari oleh bulan kemarin. Mon oleh pedekah, 4 mata oleh, tina tak apa lagi tak oleh. Kan cuma mon tak oleh ya sara gelu. Thank you. Mon kering pasek lampe kamak kai cerek. Thank you. Mata ko lampe mak. Cok orang akan meta kela diman-diman pah bedateng pah beri pesek 70 juta belum polo 90 polo. Cing ka ustad cerek ka gurun anak cerek coba bade mantan ustad gurun anak onceng congok salah bade paling segeme ibu 4 kalpat paling santa 50.000 rok kero tidak mangkato manin mak onceng tukang kikir thank you cerek mung karing soleh mak letro barok entan tero barokah yakin bade barokan mak mun neng pasek akan metake lah diman-diman artis kang bengkang mak pahe dateng ya tak kira bade barokan mak engki mak mun belai engki mak tusan raja pesel kolbot jo raja naudzubillah cing kadang tuan duman pudu mak paha sengkek kalakuna lek gawat malam mata iya ka belum poreng sehadir tahu ka aibuan enggak iya tayo arsa gawat tining sahadir kapi lala arwah iki mun lala apa saya kerobok ya tae apa tae ini orkes dia akang bengkang jertain mun pengajian dari kapi sahadir nyeruan dia menyeruan apa saya kerobok ya matu kula apa matu ya kiai pengajian are matu engki kula alhamdulillah mantar dadi nyeruan terus amin Allahumma keng takok kulaku du malam beda orkes bahadur kos ya de naudzubillah terselamat amin Allahumma amin Allahumma shalli Muhammad tetiak balik kasih kila tore bu bapak engki kol berempala kena lu kelui congwa walan Jumaat
kadhen ke beni de remah. Abu mak curak sejam lebat sekandeng lah. Terus napunten. Mak sekone coba terus napunten. Hebat ini nak. Sampai kol 11 siap. Leborongku. Sampai kol 12 siap. Hebat tak nemu ngak reng dinar ya. Sampai kol 2 siap. Banyak saya tak beres sekarang. Ada apa? Rek kita tak Jumat engkau ya. Sekone aki. Allahumma sholli Muhammad. Tadi tore abali kakelak korbin ibadah ni kenapa? Salat. Sengak salat ni ka. Rukun Islam. Lain bi haji. Mun haji mun kau basah. Mun salat. Mungkin beda nyaben ke. Engki beda orang melas tak apa. Tandi kalampi tandi apa odi abengkang wajib pakai abengkang apa jeng engki mak dari wajib apa jeng make kering tang patangan eta serentak wajib bajeng tak bisa bajeng mancing tojuk tak bisa tojuk tedung mereng Allah dajeng ngadep kiblat tak bisa tedung mereng kering sarah tedung gentang Allah temor bentalen pateki tak bisa tedung gentang pokok bulu kotna mata aguli alias abajeng ilem mate tak bisa abajeng ilem mate ya keng mate betes enggak debuk pah tak bejeng laknat bi Allah cak pola engki naudzubillah min dalik sengak ke wajib iya haji ke mun kuat tapi kadang orang banyak kuat haji pah kerukun umroh melolo salah teng pah minta kocen kak tuan bada tade mun teh kocen kak tuan pah pegel bi tetangkeun hacing kocen kak tuan beres si kak tuan pah bisem. Iya deh kok. Aja dia umrah di benih haji dol. Keng wajib ki umrah. Alhamdulillah. Dadi mayu umpama mari umrah kuat wajib nyetor, wajib haji. Pak kadang ngocak njek lek jengkok lemare lah tahu ke Mekah. Jaka kita ukup ning Arafah bukti ning benih haji. Apa lek jengkok de pak ke Arafah. Iya keng antara selfie. Apa tuh cerapat mani aukuf arwah aukuf pada waktu kia tanggal 9 bulan Dzulhijjah mun sampean saumroh rik bari entar ka Padang Arafah entar putu sampean iki lagi kita timaren haji pas kuat Pak marin umrah pas haji pas kuat wajib haji naudzubillah lamar bahas sampurna lang kok ngiding kitu bun make musyrik cocok bentah tang harapan engki mah mun mari umroh kelar wajib haji beri pas mari enjak lek cengkok lah tahu ke Mekah engkok lah tahu ke Madinah tak urusan wisata jadi naudzubillah pi pelan banyak pi kulekeun ngocak pi banyak orang motor pi nyar ajar ratusan juta keng orang ata haji bada tade andi Roma tingkat ngabi ratusan juta keng orang ata haji bada tade naudzubillah pi yancam bi kanjeng Nabi pi teh mang qadarah walam yarhal insya'a mata nasraniyah au yahudiyah siapa orang kelar haji kelar nyetor pas tak gelem nyetor pas darma kepon kanjeng Nabi kobeter mate kafir naudzubillah kobeter mate kafir naudzubillah min dalik saya ngak pi perhatiaki nih kaki haji tore kina boleh haji muda mangken berapa mangken ki acara ongke ki seket napa sebitek juta ki kempang montro mode sampean haji ki tero tak tero montro mode kempang sengkok pele pada di presiden 4 orang nabi kok berapa 20 juta enjak banyak daftar ngera Allah le burung ngerate pah 20 juta Allah engki tretan sengak tretan cek kebaik mainan dukun Islam ke apa sambitunya tunya atau 100 juta kayak yang tak haji innalillah engki makmun orang tak kerong ke Mekah Madinah tak tero mak depak ke Masjidil Haram tak tero aca bisa kanjeng Nabi kok beter iman nih mak sabar mon yang iman ongku nih kak seneng mak bila pak ke Madinah mak ki di jauh lah nangis mak kula sering mak ngatela jemaah kula sabak lambat mak bani kerokona haji mak libalian haji kula montuk bani Mekah bu montuk kula bani Mekah kula sekut ngalen orang bila para depak ke Masjidil Haram nangis kini jauh
Engki kadang jemaah langsung ke hotel, batoron benki benar langsung ke Masjidil Haram. Bila lemangkan ke Masjidil Haram banyak nangis. Apa? Menurut senang ngatela Ka'bah, menurut senang dapat ke Masjidil Haram. Kadang bis dapat ke Madinah, kita dapat ke Madinah mak. Lama macam selawat tok jalan mak nangis. Allah berdesya tola'al rak jalan mak. Wala'al badaru alaina min saniyatil wada. Sambil nangis mak. Apa? Ngatela kubatul hadra. Apa kubatul hadra? Congkoma masjid sepiruh. Arwah seloros kanjeng Nabi. Banyak mak agriyung mak. Berarti si agriyung nangis loh. Keng aten tembus ongku. Lebur ongku. Senang ongku. Cek teron ongku. Aca bisa kanjeng Nabi. Pas abad paling indah pak. Allah mentar teka hajat kapi mentar teka hajat ziarah Mekah Madinah tero tak tero jawab pak kompak tero tak tero jual talon nah Allah salam Muhammad ingki apa boleh kanjeng Nabi ada bu mazarani ba'da mamati faka'anna mazarani fi hayati siapa orang acabis kasengkok samaren maten sengkok pada ben acabis ka sengkok waktu di odi seneng teretan Allahumma shalli Muhammad ingki teretan ki lambak mak pernah kejadian di Madinah mak apa reung bi kule jemaah dari Camplong mak jemaah umroh dari Camplong depak ke Madinah mak lambak mak masjid Madinah nih kah ki zaman ki tahun berapa kule saya haji lambak ki pokok sekule sepeleman di Mekah tahun sangat petok sebelum tahun sangat petok nih mak lambak masjid Madinah kalau bila kalau 10 malam etotop kapi mak etotop sampai sebelum 10 ki tapi orang yang sebenarnya jadi mengerti yojuk kapi yojuk pakai etotop ingat kule mak lambok nih kah kule ki ke Madinah ada lambok pas pada jemaah di Camplong mak nih kama hotel esare mak bisa barengan esare aleng leng mak abak sepo ampun mak paling umur yang kisah bitekan nih sebarengan berapa orang mak aleng leng Madinah nih kak apa kailangan bareng setong kini kah reng laki abak sepo hilang aleng leng oleh dua re etemo ilmu masjid teh kakek esare bisa barengan oleh dua re kakek kakek teh kok nak neng dina nginep di kakek engkok nginep di itu lemengkok itin astan kanjeng Nabi kan biasa nih orang yojuk kapi teh tak sekuang kok teh yojuk nak engkok neng nak aduh engkau kita iya nak orang yojuk kapi engkok teh yojuk kaselang kok neng tapi kakek di mak engkok tak tedung di nak adik ker engkau ya teh iya nak bila tengah malam nak bah pada dengan tar kang kok nak lancung raja nak asurbanan kedua ganteng nak orang yang tisa totok nih kama enggak sahabat teh pokon ganteng nak kok tak nemu kula bila totoran mak griming bulun kolek tengah malam cepon mak kan ki beda teu mare dalam melek mak padeng tek paten temar berapa miki ilmu masjid tek paten teti padeng kau orang ini kak entar cepon kau orang ini kak kedua lancung raja genteng mak terus teh anu apa kakak ada nak kalau kun kau beri manisan saking kangkokikeresana isro kakan isro abi kembing kok teh ya abi nak arwah ki bedekaren separuh manisan alobeng mak ingat manisan lamban karo setong Allah mangkancan mak cing urus orang ni kala sabar aja pon mak odin orang icompon ni kala sabar bagus istiqomah jepon mak reng tani toto iya men kok yakin siapa yang kedua jadi ya imma Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sebab ilmu masjid kastan telok mak kanjeng Nabi ki Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar imma kanjeng Nabi setongna imma Abu Bakar setongna imma kanjeng Nabi setongna imma Sayyidina Umar setongna imma Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar pokon gonteng jepon mak tengah malam pahentar kangkok jonge kok Allah lebur nih kama Allahumma shalli Muhammad menureng sabar mak benih mimpi langsung mak engkau share kanjeng Nabi kok langsung hadirin mak dan kadang kanjeng Nabi hadir ke setong orang ini mak benih kerkun mimpi mak kadang langsung mak aron hadir aropa kanjeng Nabi
pas genteng bila amempeh ki mon ilmu mempeh tapang kiban kanjeng nabi kiban ka kanjeng nabi ampun sabab setan tak bisa niroh aropa kanjeng nabi tak bisa teti sapa amempeh tapang kiban kanjeng nabi itulah kanjeng nabi mon lain kanjeng nabi bisa tero bi setan mak sampean deki malam amempeh tapang kibi kula kong ang setan keng ninta kula engki mak aneka deki malam sampean amempeh tapang kiban Habib Sapah Abdullah kok ngang setan keng neroh ropan Habib Abdullah tapi mon neroh ropan kanjeng nabi tak bisa ampun nas hadis seti sapa samempet amang kibang kanjeng nabi jadi kanjeng nabi lah mantar amempia deki malam bila tak bila mantar kita kahajat ninggalan kanjeng nabi amin Allahumma shalli Muhammad teti tore ki tunyan ni perjuangaki untuk agama perjuangaki untuk ibadah cerek mayu mon tunyan banyak mayu umroh haji iki baya apa engki mak mon tunyan banyak mayu perjuangaki ke agama ke madrasah ke pondok engki tretan iman tretan tunya banyak pate ki ibadah ke Allah engki iya mon an soleh solihah kapi mon tak soleh paling kerukun atau kare tunya repu tunya engki tanggi banyak mak arepuk dan dinereng tua kadang-kadang seroce siapa tretan waktu tuaan pahe kolmat kapi sabe sape pahe palober tegor bi tretan sing ngodeun kak engko mate pamelo kak tunyan bapak apa lek cak ama tua kake bapak mate kangko embuk mate kangko iya mate ka siapa memeni mate ka ada teti berarti sarabat reng tua ke sakok rakok reng tua ada udang di balik batu ha dalam makeng sabe ban sape kolmat tuh alang badat ada ngak jare innalillah se ngak piki mun tak beres antretan kala antretan tak halal bi haram bi saben haram talon haram eta menin kacang haram engki mak eka beli sepeda haram eka beli Roma bangun Roma hasil kacang haram roman haram hasil kacang iki bah hajin mardut tak terima bi Allah. Na'udzubillah saya ngak bapak ibu polan cek banyak nih ngak nih pahe kerangkang bi tretan lain nanti pamilo saya ngak ki kula sering matur mondeng tua mate anak ahli waris apolong kapi pas ngangkui bitarodi patang ridho mengocak kak iya le tinang kok ngalak talon ni berek lauk roh oh iya le setong ngocak kak tinang kok ngalak sape sekanteng iya le setong ngocak le setawaan tantretan kapi tinang kok ngalak Roma bayi tanian iet jan setong nah tina engkok ngalak sepedan abah sepeda setelok ekal anggok kapi iet patang ridho bagus keng mun beda si berak setong patang ridho tak teti dari mah nangkin buru ka faraid ngoncong ulama kiai syekh alim ilmu faraid deki ipotos kapi berapa miki ahli waris lakian berempat binin berempat oleh berempaan deki ilmu faraid sing ngatur bila epatos ilmu faraid cek ya agurunggung berarti jiriah epatos Allah subhanahu wa ta'ala pahekol mat kapi cak mata wale embuk mati kangko bapak mati kangko iya mati ka siapa hah pahre mare ekol mat kapi cek nyaman ada haram kapi jen hah tretena tandi dak ngodan pe kelpian hah sabe telok ibalober sape sekanteng lober engki bapak adik selok tenggenteng embun adik kalong geleng yerap kapi bagi kebinin badat ada marah mak tako sing ngocah badat ada sapaan cung terselamat sengak engkok ngocah haram mutak beres cala pola engki mak beda ilmu kapi mak beda ilmu faraid beda ilmu bitaradi tak bisa bitaradi harus bil faraid cala pola nyaman na'udzubillah benih hane kala saya ngak ke iya mun tak bede-bede ternyata semak ke Allah nangis ke Allah saya ngak kening belet ya saya ngak sing anak poton miskin kabi ke bebe apa tak ning direng tuan ngulemadan tunyan ternyata ing saya ngak engkau yakin bede-bede senai tunya jadi imaanan ku laku pekel pian ina akom puya pekel pian beledere majadi engki ma abalet dino rengkeh jak lapola tetiba balet tekan lebedongku eketa bed engki tretan ayuhal mukminun tengate tina mayu nyare lain usaha
ki kulaban sampean akasap cek nengeneng iki tengki make apa lakonin mun cetak nemen make selok jual mayu ki kadang sik kadegang selok kadang bi Allah dunya tek pangombar di selok tah ngombar di lain kadang iki tengki ki sementing kasap mayu kadang tak ngombar di kasap tak ngombar di kasap kadang andi talon pengkiri jalan pas eta berlarang ara apa kenang na tower iki tengki kadang talon tak baju sapi buduk kapi kadang sampai tak budu anak akhirnya mankur ngajekur di Malaysia lah beda boy sepenting cek neng cek sampai tetireng jang senggut akalen jang ngonggut melia rokok minta kabini nah beda tade melia pulsa minta kabini nah beda tade engki melia koca minta kabini nah beda tade binin tekeringat carang saya jual buku innalillah makailah genteng kena lakin meningak jadi anguan bek coba sekoros celeng ro apa isro asaka ngaderes cakang isro nemen kacang selok kek lebar sekecek ketedungan puas makailah lakin genteng aja pahjang senggut akalenjang ngonggut Allah bada kadang lakin genteng koning lanceng raja bunga kapi tantre tanah polan lakin genteng ikan cuma aja dia pahjang senggut akalenjang ngonggut tak lakoh bada tade jawab pagena cekok takok bada tade agriung kena benyak karadina bada kadang lakin koning lanceng raja genteng sabadan orang ngalem ngapi lepelan tuh lakin cepin cek genteng koning pagi soki dunya nama lihatan tau salah kok encan bela datang ke tak tahu cek ide ilmu salbut apa salbut Abdullah tak odi telo tahun nyari tampeman deman patak kelema kuli ada apa dara poteo ke kecetak palengan madaya tak teman ngetap tetila beda boy kata orang ini nyaman lah alam dunia mak sisi lain ada kelebihan sisi lain ada kekurangan mau minta sampun ada sebadan orang yang terapu compak kapi mak cuma apalagi Allah parengin pujo setong kepada remah ingki mak makin yang bini pada terolak si genteng sesoki senasa peteki seale pada cuma bi Allah palai beri pujo dua kepada remah ingki mak kadang bereng bini ratin laken bak coba bada tade bereng bini bak coba laken genteng bada tade bada kadang pada bak coba nyaman sip nasiben thank you kita ditinggal pi de badan lasok koren pi ki tak usah ajeling kalaken noreng kita usah ajeling reng laki lain polan kadang cing tak kuat pas selingkuh bada tada saya ngak bijak sampai selingkuh pi tu sarah aja pi sengkok ngocak di badan di mana-mana tempat paling bengalareng bini kalaken ki bani sape soan luah ya termasuk ape soan tu sarah aja ki ya paling bengal bani senontung bani sengoceng ya termasuk bengal ki ya keng sepaling bengal apabila selingkuh sabab mau ditemu bi lakin sekoni peton naten peton tak peton panas tak panas na'udzubillah saya ngak pi cek selingkuh pi kula ngocak pi daripada selingkuh sekejap montemon azina sekejap montemon azina kelanon pi saporan kelu pi saporan kelu teki angok ngocak pi kalaken nang terangan ngocak ada remah mas apa le kok setian di perempekan mas apa le beda apa le tak langkong cek tak kerja mas apa le mas sengkok telak mas kakek bingkok bini na pole seratin mas engkok seminta koreng kok telak beda apa le andin kakek korang raja mas seumpama pahe telak ongku bisa laki dalam mah pahe babinin seratin bagus nyaman nih ketelak damai keng tak kocing bisa laki telak pas kering tak baju budi ada boy wat megawat cing lek telak sekali tak kerbelung tahun ada atanya
Allah tidak remak ya mon acak-acak akang kok atanya akang kok solusi ada solusi terbaik terus akhir bagaimana solusi terbaik ayak kiding aki remak kala habis sekepeng terus buka YouTube pas ketik remak pembesar alat vital tak keluar deki siapa yang keluar sebanyak kiai ustad dan mah abri cak bacaan ya baca pun mereka bojang sekian eka raja eka kere iya baca pun mereka bojang eka tahan lama iya baca amalaki keng berdepasan keluar are sangat tangguh bada YouTube bada YouTube bada sabri jamuh bada sabri obat tetinjan kok jadi ya terbaik benih pahat telak mana telak bila bian dia anak nih ser takoan an menderita ini lagi engki sambil memberi telak nih kama aras nih kata kerjat mak paling rajan makhluk aras mak rajan bi bumi rajan bi langit lama-lama dari rajan aras cak sakeng langit bumi osai ke dalam aras kilo buk ya pon mak pengen apa rajan aras tayo mangka memberi telak mak aras nih kata kerjat mak goncang mak tak kerja aras kira atam piasan kamunusan mak manusan norok genes kapi mesom kapi tatangkan ya Allah andi anak empak kia telak nangis kapi lebele tatangkan ngenes kapi apa tampiasan dari aras kira na'udzubillah mantar salaman atakima mantar ta'alak talak amin Allahumma kong langkong mantan saya selamat dinikah dan semoga tadi keluarga sakinah mawaddah warahmah manterti keluarga abadi sampai ke akhirat semoga rezeki ke depan ya Allah pernah gampang nak poton manter nak teti nak poto as-salihin was-salihat ila yaumiddin amin Allahumma shalli Muhammad teretan hadirin wal hadirat karena Jumatan ampun lanare seporan sebanyak ini orang lebih nah kacang kolangan ketopalannya seporah sesubung batas maka tersakater sebungga manfaat barokah kong langkong almarhumin almarhumat saya holen ari mangken semoga umpama ki bade kerentusan manteri seporah satu jabi Allah sama malata ada tu sana mungkin mantar ibadah saya lakuin mangken setiap tambah pangkat saya thank you ya junan Allah semoga ahli surga semoga masuk surga tanpa hisab mungkin bersama kita semua amin Allahumma amin hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim siratil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.